Ngibingelele enhle nasezantsi igama ngindoni ngisuka empangeni kwesamthethwa ngizonethulela ialbum yami yesine esihloko sithi baswenka badlula ingoma. Ngizothanda ukuthi ngisithinte kancane nje lapha isihloko ukuze abantu bengagcini behlaziya ngendlela ifiswa ibona noma egcilusa inhliziyo zabo. Uma ngithi baswenka badlula ingoma ngiqonda ukuthi lana kumaciko aseswenka kakhulu kanti ingoma selehlile izinga. Bengingacela nje ukuthi singabaculi sikhumbule ukuthi asiyiculeli thina. Siculela abantu abahlukahlukene ngabala abantu abasebhedlela, abantu abasemajele, abantu abanenkinga abadinga thina sibaduduze siphinde singabuyisela ithemba. Ngakho ngiyawuhlaba ngiyawulawula ukuthi wonke umuntu ongumculi akekhuphule izinga lokucula ngoba bafowethu ama-CD yethu ayabiza. Kunzima ukhipha imali yo-70 rand uthenga i-CD cover uthi uyafika ingoma incane ingezo ingedwa. Oh,